Veliki pozdrav svima da bi došli još jedno izdanje podcasta Rezolucija. Danas imamo jednu specijalnu emisiju. Imamo predsjednika... Imamo ga. Predsjednik Biciklističkog saveza, ali tako? Jel tako kaže? Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. To je Zorić. Ovo će biti jako kratka emisija, znači... Pa dobro, nisam ja neka ličnost, ne znam šta ću ti pričat, evo, a ona druga stvar, upravo sam s treninga, sa vožnje, s ovom BiH reprezentacijom, ubili su, znači nisam jeo ništa i gledam ovaj čips, sjedi, on mene jede, jedi bola, posluži se, pa nema je kao bola. vidi me bola, kakav čips, šta ti? A to ne smiješ zbog sebe, jel? Znaš šta danas, čitav dan smo se, u biti, nije čitav dan, lažem, od neki dan smo se u komunikaciji kaćemo, pa smo onio Boro Banja Luka, ono, pa nekako se uskladi, danas imao turu 100 km, ali tako. Jes, danas sam vidio koliko nisam u forme, znači, dečki su me ubili, ali dobro, povratio sam kondiciju, nisam, jel? Bilo bi pogrešno da sam ja jači od njih. Oni su lagano vozili, uživali, ja sam koćiro iza njih, hu. Dobro, vratio sam, to je bitno. Ali prije nego što počnemo, ovako, znači, koja kamera snima? Sve, ovo je tvoje. Ja se želim pozdraviti i zahvaliti svom velikom prijatelju Mariju Mariću, koji me uveo u svijet biciklizma. Samo Mario Marić, ko je to? Ovca, znaš, ovca. Aha. Koji me uveo u svijet biciklizma i prodao mi svoje prvo biciklo. Znači, ja sam od Marija kupio prvo biciklo i on odveo me prvi put na vožnju na brdo Hum i od njega je krenula ova priča. I svaki put kad daje neku izjavu za medije, on me, nisi mene spomenuo, ja sam te uveo, ja sam... Vidiš, znači, zna se i s Marija, dobro, ne znam kako Mario. Ubiće me to sam mislim. Ubiće te, jel? Vidiš da sam to znao, majke bi ga zovno prije tebe, znaš. Znači, Mario, oprosti, Mario. Od Marija je sve pošlo. Dobro, nemaš pravu osobu u emisiji, samo da znaš. A dobro, zato si ti sad na funkciji, predsjednik. Jesi ga povukao, kako to kod nas ide? Ti je zabio funkciju pa povučak čovjeka za sebom, možda to. Ne, morat ćemo ga negdje u glavi. Da ga negdje, ili ga imaš u vidu, jel? Imam ga u vidu, da. A dobro, što se toga tiče, definitivno čovjek, evo sad malo se ispade pričam o njemu, ali kad sve spomenuo, sinonim, znači Mario biciklo jedna bez drugog ne ide, bez obzira što je čovjek i u vojsci, policiji, nema koga ne zna, znači mi smo evo znamo se, ajte jako dugo vremena, ja sam nekako bio i u tom bodybuildingu, u ta vremena smo išli u Pere, u teretanu, imao je Pera u teretanu, pa smo išli u Danca, u teretanu kod Mupa, pa onda u Ramljaka na kickbox, pa u Slave sam malo isto bio i nekako sam bicikla sam samo koristio kao aerobni trening, odeš do Salakovaca, provozaš se i to je to. Nisam imao pojma da se može biciklom na brdo popeti. I onda s Marijom otišao na Hum, i danas imam tu sliku sa Huma, neka baš neopisiv mi je to osjećaj, bio popio se s biciklom na Hum, i tad je krenula sva ta neka priča. Gurao si biciklo uz Humom ili si vozio? Vozio sam. I još je Makadan bio na Humom, da sad ja sam. Znači, to već Makadan je bio, znači to je neka 2000 ili ti godina? Pa, 2005, tako nešto je bilo, 2005. Križ je postavljen 2000, znači ono je se asfaltiralo nekad kasnije, zato prepostavljam, potom je zaključio. Da, tako nešto je bilo. I šta si od Marija? Mario te posudio, Mario dao, Mario prodao? On je prodao prva 2 bicikla. Šta su ma 2 kupio? Pa prvo si mi ukrao, nije ga on ukrao. Prvo si mi ukrao, nakon mjesec dana, onda mi je prodao drugo, to sam malo bolje pazio. Znači, doživio si pjesmu, neko mi je ukrao biciklo. Ružano je se, bolje sam čuo. Je li bila neka poznata marka, ili je to u to vrijeme kako smo svi... Dobro, Marija, vas da imao dobro biciklo. Jes. Ali smo mi ostali svi vozili neka... Od Legenda, ja sam od Legenda krenuo. Onda smo, samo je dosta onda bio u gradu prodavao bicikla i bilo se nešto 500 maraka, tako nešto, kad kupiš bicikla od 500 maraka, kontaš, kredit sad izgleda, danas bicikla tek Ja sam jedno kupio, bio, ne znam koja je to marka bila. Tad je bilo koliko brzina ima. Da, znaš ovu priču, koliko ima brzina, 18 brzina, to je bilo što se razumije u bicikla. I sjećam se s kumom sam otišao, kum je uzeo od svoje tada cure, sada žene, je uzeo biciklo, ja uzeo svoje, mi smo točno dobili ovog polja, prevozali se na poluotok, tu smo se parkirali, uslikali, kako smo sišli s bicikla, onda ga se otkazali. I vratili smo se pješke guraju bicikla pored sebe. I to je moja tura više vožnje, mislim da ću čak i ubaciti u sliku ako je nađem ovaj video.
Što sam tiče voza bicikla i na kraju sam ga, mislim, Majeru prodao. Majer je to kupio, uvozal to Majer ili vozu, ali nemam pojma, Ali vidiš, morao bi nešto raditi, pa kad ništa osobno čovječe, Ne znam, meni je super, znaš, poslije napornog dana na poslu, baš me opusti, izađem, nekako, nije da pričam sam sa sobom u glavi, ali misli, opustim se, vozim, uživam. Pa to je, da odeš sad sam šetat, negdje bilo bi ga pukao sam šeta, jel? S biciklom pukao. A je, pa dobro, znaš, ovdje vozi bicikl, šta te briga, sam si, znaš, u tišini nekoj, odmoriš svega. On me nekako kao u mene ovo specifično, brate, ne znam, bio je tu Leo, bio je tu Slava, bio je tu Toni Vranić, što se tiče sporta. Znaš, ja sve hvalim, znaš, kako je to dobro bicikla, kako je trening, a mene nigdje, tako da, ljudi, nemojte biti ko ja. Super, stvarno radiš, stvarno super stvar, moram biti iskren, kad si krenuo s ovim, jako mi se svidjela ime rezolucija, ali sam bio skeptičan, kako uvijek, nekako su mi takvi Mostarci uvijek skeptični, tad će on, jes. Nisam rekao tad će on, ali sam nekako bio skeptičan, ali pratim, stvarno radiš jako dobru stvar i puno radi, priča o tebi, zna se za rezoluciju, tako da ne baš, evo, iznenađen sam ugodno i časno što sam ovdje danas, evo. Drago, ja da ga zovem gori čovjek što mene, pa koga ću vrati, znaš. Dobro, povod ovo, što sam te zvao, taknućemo se, šta je se događalo sad ovo nekog kampa i tu, ali dobro, doćemo do toga, nećemo sada. Najmo se vratiti početka, evo, Mario te predao prva bicikla, dok je se pojavila ljubav tada, da se ti zagrizao toliko? Pa znaš šta je, ja kad sam krenuo, bilo je nekih 5 biciklista u gradu Mostaru, ne samo u Mostaru, nego u Hercegovini, i nije niko, tada biciklizam ni doživljavao ni kao sport, ni rekreaciju, a da pričamo o nekom cikloturizmu koji danas imamo aktive u Mostaru i u Hercegovini, science fiction. I u biti mi smo puno toga kopirali od ekipe iz Sarajeva, iz Bosne. Tad nije bilo ni Facebooka, ni društvenih mreža, bila je Picasa na kojoj se dijelila slike i bili su forumi. Na forumu napišeš nešto, imaš link, klikneš na link, vodite na Picasso i gledaš ti slike, sad uživaš. I to nas je nekako privuklo ta priča, onda smo kontaktirali njih, pa smo išli u Bosnu gore na vožnju sa njima i stvarno gore, Bosna je prelijepa i šume i priroda i svakog brda teče neka voda, izvor piješ, a svjestan sam bio i potencijala stvarno u Hercegovini koji ima kod nas nije, ni šuma, ni to, ali kod nas kamen krši maslina, ali imamo i jako velikih potencijala i uvidio sam da možemo proširiti u neku priču, bio sam taj neki, šta ja znam kako se kaže, vizionar. Freak na svoju ruku. Vizionar biciklizma u Hercegovini. Moraš biti uvijek, ako nešto hoćeš želi, moraš biti freak u nečem. Jasno. Da se svi pitaju, šta ti to treba, jel? Da, jer voziš biciklo i onda upireš tu priču, moraš biti freak. Ali evo, danas je tu jako lijepa priča i za nas jako drago zbog toga. Imamo, evo, sad u Hercegovini trenutno imamo 16 aktivnih biciklističkih klubova. U biciklističkom klubu Mostar 60 imamo članova aktivni, upravo smo napravili nove dresove, dijelimo i nove dresove. U biti svi ti nekako klubovi iz Hercegovine su počeli sa Mostarom. Nije bilo klubova u okolici, su se oni prijavili, ti neki Tonio Dajk, širokog znaš, vjerojatno njegov je bio u biciklističkom klubu Mostar. Ivan Mlidarević, koji danas ne vozi iz Ljubuškog, bio u biciklističkom klubu Mostar i u jednom trenutku, ja sam rekao, sve to super, divno, krasno, drago mi što ste ovdje, nemojte mi poželjati, drago mi što ste u biciklističkom klubu Mostar, ali ajmo širiti priču, nemoj da ostane lokalna, samo Mostar, hajde napravi ti Toni klub u Širokom, hajde ti Ivan napravi klub u Ljubuškom i da širimo priču biciklizma u Hercegovini. Tako je to i krenulo danas. 16 klubova u Hercegovini, svi su u jako dobrim odnosima, imamo grupu na Viberu, radimo na tom nekom klasteru gdje ćemo zajednički upratiti tu priču biciklizma, cikloturizma u Hercegovini i imamo jako velike plane. Mislim, jako smo dobar posao napravili mi ovdje, ali svjesni smo da zajedničkim snagama možemo puno toga više napraviti. I evo, svi smo udruženi u tome i jako dobro funkcioniramo i vjerujem da će tako i ostati, da ćemo samo razvijati ovu priču.
Ja, znači sve je to počelo kako u Mostaru. Pa u biti vi ste počeli, ti si bio zaljubljenik ovdje, vozio s biciklo, evo to ja isto znam, pozdravljam ga. Znaš šta je, on je vozio odozgo. Mi smo imali na vožnjama, to nam brojiš 5-6 ljudi, 8 ljudi, ono vožnju, svi se pogledali, 8 nas ima, ne možeš vjerovati. U jednom trenutku stvorila se kritična masa, 2006. smo počeli, 2011. smo osnivali klub, stvorila se neka kritična masa od 20 ljudi. I svi su oni govorili, ajmo klub, znaš, ja bio protiv kluba, kakav klub, nema šanse. Ja sam njih odbio možda 2, 3, 4, 5 mjeseci, pola godine, ne znam ni ja. I u jednom trenutku sam popustio i napravimo tu osnivačku skupštinu. Jer bio sam svjestan, ako osnivaš klub, ja sam takav, nije tu više zabava, nije druženje, to je posao, da moraš raditi. I napravili smo tu neku osnivačku skupštinu i osnivali smo biciklistički klub Mostar, mene su stavili za predsjednika i evo, tad je to postao posao. Ali mislim, još ja uvijek i uživam u tome, tako da evo, razvijamo tu neku pozitivnu priču. Nakon toga smo se prijavili, jer eto, bilo je tu članova ko što to on je i dalje aktivan u tom sportu, koji su željeli da se natječu, pa smo se prijavili u Biciklistički savez Bosne i Hercegovine i ja ne znam, na prvoj ili na drugoj skupštini mene su tu ugurali upravni odbor, na izbornoj skupštini upravni odbor saveza, ne zato što su smatrali da sam nešto kompetentan da sam, nego eto, predstavljam tu regiju Hercegovinu i treba da neko da je upravni odbor iz Hercegovine, i tako sam ušao u upravni odbor i tada je počela i politika u mom životu, i u sportima politike. I rekao sam tad, ne bi nikad bio predsjednik Biciklističkog saveza. Ti si rekao i za klub, da bi klub bio kakav klub, da, idemo voziti, pa na kraju. Ali nekako to vuče se jedna za drugim, ne znam, čak prošli mandat, prije 4 godine, su mene vrbovali da dođem, da budem predsjednik saveza, ja sad nisam to prihvatio. Čak nisam ni došao na izbornu skupštinu, imao sam neki smrtni slučaj u obitelji, pa sam u Austriju putovao i nisam prihvatio mandat. Nekako sam se bio opredijelio onda da se počnem malo aktivnije baviti biciklizmom kao sportom, natjecanjima, jer vidio sam da to vodi na to sam da me hoće za predsjednika i kontam, hajde, ako ću već biti na toj funkciji, hoću da probam kako je to biti u tom sportu, kako je biti taj... Ja, da razumiješ biti o čemu se radi. Profesionalnim dijelom biciklizma, da vidim šta ti svi sportaši preživljavaju, koliko je to požrtvovanost i zahtjevno bavljenje tim biciklizmom. Tako, evo, planirao sam 1 godinu se baviti. Znam da sam rekao supruzi, eto, bil ti izdržala ako bi se ja 1 godinu bavio, čisto da postanem državni prvak. Jer to je trajalo 4 godine, pretprošle godine to bio sam taj balkanski prvak, tad sam vidio dalje ne mogu, to je to, i povukao se. Znači, od 1 godine si došao do 4 godine na natjecanje. Spominješ sada, nagovarali ste za da budeš predsjednik, kako to, iz regije ste predlagali tebe ili to na nivou? Ne, u Biciklističkom savezu, na nivou države, znači, vidjeli su... A si ti došao u taj savez kako? U savez prijavili smo se 2012. godine kao biciklistički klub i tad su na izbornoj skupštini mene stavili upravni odbor i s godinama su vidjeli onda koliko je dobar posao stvarno ovdje u Hercegovini radim. Eto, 2016. godine su mene bili kao bil ti bio predsjednik saveza, međutim ja sam tad to odbio, evo 2020. su me nagovorili, pristao sam, evo sad sam na toj funkciji. A ovo kad smo pričali sad o profesionalnoj spolažnosti, stvarno velika su i odricanja i baš jako puno i ulaganja i novčano i samog sebe i psihički, jer ti moraš voziti i zimi, bez obzira pada ali kiša. Tad sam to nabavio, angažirao i to nekog trenera koji me spremao, pravio mi programe i suplementacije i prehrane. Imao sam manje 15 kila nego sada što imam. Brže si kroz vjetar prolazio, jel? I evo, bio sam, i državni prvak i na balkanskom prvenstvu postao sam balkanski prvak u svojoj kategoriji. Jako lijepe uspomene i jako lijepo je biti u formi.
ali baš je puno i mislim, svakom sportu tako. Moraš baš zagrist u to i goniti taj film ili nikako ne raditi to. A pričao si mi bio, ti si čak i bježao od toga da pokreneš i klub i sve, jer ako pođeš ti ćeš gon do kraja, do predsjednika, jel? Da se kandidirao u politiku, eto, sad znamo kako bi završio. Neću, ne mogu. Nije, hoće da kao nekoliko grizeš, znaš, spomenuo si, kako se zove, bi se spomenuo, sve spomenuo, nema šta pitati, čovjek je ispričao, ulaganja i svega. Je li skup sport? Jest, baš je jako skup sport, znači, sama oprema. Još skuplji hobi, pretpostavljam. Pa da, mislim, ako ćeš da se profesionalno baviš sa biciklizmom, onda moraš imati vrhunsku opremu. Šta to znači? Jedno biciklo vrhunsko koje voze danas na Pro Touru ima košta 10.000 eura. Samo biciklo. Pa onda tene sprinterice 300 eura, kaciga 250 eura. Baš su enormne cifre. Znači, ako hoćeš da budeš dobar, mislim, možeš ti voziti jeftinija bicikla, naravno, i imaš sportaša koji su, ali uvijek čovjeka vuče, uvijek čovjek to hoće bolje. To što sam s jednim kolegom pričao, kad preračunaš, evo, nećemo te zbrajati, nemoj niti, viš lakše, viš lakše ako se ne zbrojiš. Kaže, šta smo uložili u opremu, koliko to košta, koliko ljudi to ne razumiju, koliko to košta. I dođe i kaže, trokni me jednom, a da sam kupio neko auto, kaže, oprostiš kurčio bi se po gradu i svak bi rekao, ali ga šta vozi, jel? On pedala, jel? Uložio toliku cifru i... Nevjerovatno su velike cifre. Mislim, još skaču danas, kako je korona, i teško je nabaviti te materijale, sada da cijene bicikla još skaču, skočile su u ovoj godini 20, 30, 40%. Tako da... Znači, ko se odlučio ove godine kupovati, platit će još pola bicikla, još jedna. Da. Dobro da sam spomenuo tu dijelove, to sam isto skužio danas, da ako ćeš već uzimati nešto, baš ljudi traže, ekspanzija nekako je proširila se za tim biciklizmom i uzimaju se dobra bicikla i da to nije sad samo biciklo što smo mi pričali, 18 brzina ima, nego od viljušaka, od kočnica, od ovoga do onoga, to su dijelovi volako za auto. Da, pa za sve čime će se odlučiš baviti brdskim biciklizmom ili cestovnim biciklizmom, eto ja sam nekako bio oba sporta, počeo sam s tim brdskim i prešao sam na cestovni, nekako, evo sad, malo mi više paše i taj cestovni, evo danas, što rekao, vozio sam s cestovnom reprezentacijom, privlači me ta brzina, ta adrenalin u grupi, pogotovo na tim utrkama kad je 100 ljudi u grupi, tu se jedan uz drugoga ovako diraš se rukom, laktaš da voziš 60 na sat, jedan ne pogriješi, svi padate. To je bilo baš situacija i sjećam se utrka iz Osijeka u Srbiji je završavala, kako se zove u grad, ne znam, uglavnom 2 se etape vozile i prva etapa prelijepo vrijeme. Stvarno, vozili smo, krenuli iz Osijeka, drugi dan kiša u Vojvodini gore. Konta, ne da mi se voziti, ko će voziti, ali opet gdje si došao, prešao toliko kilometara da ne vozi, startam ja na trci, padova milijon, padne grupa i bježao sam s ceste, po traje vozio, izbjegavao, ulazi vozač ispred mene u krivinu, ovako ga nosi, kliza i usporim, spasim se nekako i pred ciljem, samo čekam kad ću cilj, vidim da je na ciklu kompjuteru 120 km, znam toliko je duga etapa, tu sam ide blizu, dobro je prošao sam, nisam pao, super. I sad trebamo, čekamo oznaku da je cilj, ima kod nas oznaku 3 km, 2 km, na kilometar sprintaš do cilja. I sad, kako smo sprintali, cilj je bio na zebri. I ja, kako sam naišao u punoj brzini na zebru, tu sam ispod mene biciklo bazo i klizao sam čitavu dužinu ovako. Znači, uletio si u cilju. Uletio sam, znači, u cilju trke. Ali eto imam snimak, da je bilo negdje na stazi, ne bi me snimila, ali ovako snimak su snimali ljudi, tako da imam snimak pada. Znači, možemo te naći negdje na YouTube, jel padovi, ovo, znaš kad pravi one isječke, top 10, jel? Da. Nekad ćeš možda letiti na to, ko će znati. Spomenuo si to na brdsko i cestovno, tu je čak razlike, što bar ja razumijem, i gumama neke uske. Da, velike su razlike, ti brdski biciklizmi polje imaju prednju suspenziju, to su hardtail bicikli, onda tupla suspenzija sa full suspension bicikli, fully takozvani,
onda imaš promjer točkova 26, 27,5, 29, ali evo, da ne zamaramo goste sa tim, puno je toga za opisivanje. I onda praktički ne možeš jednim biciklom voziti s doboje, nego ti moraš imati dva, ako misliš dva sa baš. Ne možeš voziti s doboje i na utrkama to sudje svakako ne dopuštaju. Cestovni na jednu stranu, brdski na drugu stranu, opet imaš i ciklokros, imaš i gravel, imaš BMX, ima tu disciplina jako puno. Kako bi komentirao, recimo sad to jedan put, nekako je rekao, kad si počeo, 5-6 vas je bilo jedan put, sad i dosta se ljudi priključilo ozbiljno baviti, pa i rekreacijski, ali uloži se. Da. Znaš, nekako svi su danas manje više, mogu reći tako, založeni tim biciklizmom i jednostavno za neki ispušni ventil, slobodno vrijeme i zdravog načina života, a plus ima finije ti lokacija za posjetiti biciklom, tako, mislim, otići, jel? Ma mislim, prelijep je sport i kao rekreacija i meni je jako lijepo bilo, polazim od sebe, znači, na poslu sam od 8 do 16, 8 sati, izađem s posla, jednostavno, nemoj da se sad naljuto više drže teretane. Nekako mi je bilo mrsko ući ponovo u zatvoren prostor trenirati. Sjednem na biciklu, pođem sa svojim klincima, uživam, družim se sa njima, pričamo, vozim. To mi je bilo super. I to me nekako ispunjavalo. I tako sam, sve je to nekako i utjecalo na to moje bavljenje biciklizmom kao rekreacijom. I evo danas imamo jako puno ljudi, to me i veseli kad vidim po gradu, to me nekako pravi taj osjećaj biciklizma. Idu ljudi na posao s biciklom, obavljaju svakodnevne obaveze. Imamo i prvih 300 metara biciklističke staze u gradu Mostaru. Do prve reklame, ali tako, kad su reklame postavljene. Da. A dobro, takva infrastruktura, mislim, ne možemo mi... Pa dobro, ajde, napredak je neki. Da. I mijenjati, imamo stvarno podršku iz Sportskog saveza i grada Mostara i vlasti što se tiče toga kao sporta. Ali ekspanzija je u cijelom svijetu, stvarno, što se tiče biciklizma, pa tako i ovdje i u Bosni i Hercegovini, u Mostaru i to će ići samo uzlaznom putaljom sve više i više, sigurno 100%. Spomenuo si otiđu ljudi, drago ti je vidjeti, ali kao da je s biciklom na posao i to, dosta smo samo Lauru sretali na biciklu. Lari i Acu biciklistu. I Acu biciklistu. Ali vidiš Acu biciklistu, ali ja nikad na Acu nisam vidio biciklu. Znaš šta ću biti iskren, ja sam stvarno mislio, Aco je bio na svoju ruku, ja nisam znao da je on se bavio profesionalno biciklizmom. Međutim, prekjučer kad sam bio u Banja Luci, tamo sam upoznao neke ljude koji su iz vremena Jugoslavije u biciklizmu, Tane Kuvalja, Tihu Kuvalja, sa njima sam bio i oni su mi baš spominjali Acu, da je vozio trke sa njima, to me baš iznenadilo, nisam to znao. Ja sam mislio on samo Aco bicikla gura po gradu, ali Aco je vozio trke. Zato ti kažem sasvim, oni njih dvoje mogu si sretati Lauru još uvijek, jel? Možeš zamisliti sad recimo nekog našeg gradonačelnika, premijera, onog ministra, dođe s biciklom na posao, kako to vani rade, podnormalno. Ima li kod nas još te kulture ili je još možda rano, a dolazi... Pa znam šta je polako, ja ne volim forsirati nešto. Dobro, jo. Doće sve to na svoju ruku, mislim. Evo, ja sam i razgovarao sa prošlim gradonačelnikom Ljubom, bila je tu ekipa iz Sarajeva što javne bicikle, kad uzmeš, zaboravio sam kako se zovu u Sarajevu, uzmeš biciklo, platiš karticom, odeš na lokaciju, ostaviš ga na drugu, da se to u Mostar instalira. Međutim, evo, to nije zaživjelo. Nedavno sam prilikom preskonferencije u BiH reprezentaciju to spomenuo novom gradonačelniku Korčiću i to ga je baš zaintegriralo, pitao je šta je sa tim projektom. Tako da evo, ići će to sve, samo treba naravno vremena, zato ja vjerujem da ćemo imati i gradonačelnika na biciklu ako me sluša ovim putem. Dobro, imali smo prošlo koji je bio sportaš, sad nam je čovjek koji je liječnik, zdrav život, tako da možda ga očekivati. Je, stvarno, evo, ljudi su oduševljeni sa njim i jako. Evo, i mi ste imali neku sad suradnju oko ovoga kampa. Jako lijepe stvari radi, ali baš ima previše obaveza. Ja sam to vidio i na preskonferenciji, gori na sve strane. Pa slušaj, kad se nakupi, a nakupilo se, nekom je sretno, jel? Šta sad da kažem? Nakupilo se nakon 12 godina. Ne bi sad htio ni ulaziti, ni frizirati, ni nešto tražiti,
to ćemo kad prođe neko vrijeme, sad samo mu želimo sreću da čovjek radi. Da, svakako. Treba podrške, nek radi pa ćemo vidjeti, ali kažem, u vašem slučaju već naišli ste na podršku s tim kampom. Da. Jako pozitivna stvar, kamp, evo to je sad kad si to spomenuo, to je jedna od mojih nekih inicijativa, želja da pokrenem to u Mostaru, jer je velika i financijska prednost to za Hercegovinu. Sad mi smo trebali u prvom pilot projektu, ja ću dalje gurati kao predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, ali naravno potrebna je i podrška i vlasti i grada Mostara i županije i države i svega. Da bi to sve doživjelo, moramo svi funkcionirati kao jedno, ali ja ću iskoristiti te svoje veze da to proguram, jer je velika financijska korist. Mi je sad trebalo je biti 100 biciklista iz Bosne i Hercegovine u Mostaru na trening kampu. Mi smo to morali smanjiti taj broj zbog korone, jer je sad propisano 20. Bio je velik pritisak da se to otkaže, ali ja sam rekao upravnom odboru da neću donositi odluke na osnovu nečije svijesti ili razmišljanja, nego pratit ćemo epidemiološku situaciju, pratit ćemo preporuke vlasti i šta vlasti kažu, tako ćemo postupiti. Vlasti su kazali 20 ljudi u zatvorenom prostoru. Mi smo donijeli odluku da 15 ljudi, 15 biciklista iz brdskog biciklizma, 15 cestom, napravimo 2 grupe i sa njihovim trenerima to je tamo negdje 18-19 ljudi u 2 grupe. Tako da kao što rekao, velika je financijska korist. Nedavno smo sumirali, jedan biciklista samo minimalno, znači potroši 100 maraka dnevno, minimalno. 100 biciklista na dnevnoj bazi, to je 10.000 maraka. 7 dana, 70.000. To je samo BiH reprezentacija. Ja moram, iskreno biti 7 dana, to je ekskurzija. Znači, ali morali smo krenuti sa ekskurzijom, ovo je pilot projekat, prvi put se održava. Istina je da trening kampovi u zimskom periodu, u tom baznom nekom periodu, traju mjesec, 2 mjeseca. I svi ti nacionalne federacije koji imaju jako velike budžete i profesionalni timovi odlaze u te toplije krajeve, u Tursku, u Španjolsku, na Kanarska otočja. Moja je želja da Hercegovinu sad prezentiramo kao tu destinaciju koja ima sve mogućnosti da prihvati te profesionalne bicikliste i ja vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Ja sam jako dobar prijatelj sa predsjednikom Balkanske federacije. Prije nego što sam postao predsjednik Biciklističkog saveza, imao sam sa njim jako dobre prijateljske odnose i evo uspjeli smo ove godine da Balkansko prvenstvo bude organizirano da bude u Bihaću. Trebalo biti u Turskoj, pa je prebačeno u Bihać. Tako da je vrlo realno da kad se završi korona i ova situacija, da možemo imati u Hercegovini Mostaru 12 zemalja sa Balkana. Prošle godine sam upoznao Enrico de la Casa, koji je sad predsjednik Europske federacije i tada je bio generalni sekretar i daje punu podršku ovome što radimo. Tako da je vjerojatno će i on dati podršku ovom trening kampu, pozvat će bicikliste iz Evrope u Hercegovinu. Znači, samo moramo biti spremni da dočekamo sve te bicikliste. Jako je velika financijska korist od svega tog projekta. Evo, ja ću dati, što se tiče mene osobno, ja ću dati sve od sebe da to uspije, ali kažem, mi kao Hercegovina, kao cjelina moramo funkcionirati da taj projekat iznesemo, jer ako samo jedna karika ne bude dobro radila svoj posao, od toga neće ništa biti, bit će samo još jedna želja. Jasno, a spominješ sad toplije krajeve to gdje idu da pripreme. Mi smo ovdje kako taka regija da nemamo neki ti oštri zima, tako da se to može provući i proljeće, i ljeto, i jesen, praktički do 12. mjeseca kratki rukav si. Da, ja dok sam trenirao, znači ja stvarno, mnogi kupuju trenažere pa treniraju ući, imam ja trenažer ući, ali stvarno nisam volio trenirati na trenažeru, nekako sam uvijek volio vani izlaziti. I čitavu zimu sam trenirao vani. Jednostavno, ako vidim da će kiša, bitno mi je samo da ne pada kad krenem. Kasnije u vožnji svejedno ti se ugrijan, voziš, vrtiš, ali samo dimi iz tebe. Da. Čitavu zimu sam trenirao, imamo što se tiče klime savršene uvjete. Sad evo kroz ove projekte realizirali smo 1400 km biciklističkih staza, imamo bike friendly standardizaciju objekata.
certificirane cikloturističke vodiče. Mislim, spremni smo što se tiče svega i za cikloturizam i ovaj profesionalni biciklizam. Na nama je samo to da prezentiramo i da radimo na tome, da privučemo te ljude ovdje. Evo, ovi dječki što su ovdje sada iz BiH, oni su duševni. Ja sam išao u Banja Luku prekjučer, znači gore preko Makljana, snijeg, hladno je. Ovdje oni voze u kratkim rukavima, ne mogu vjerovati. Ne. I evo, zahvalio bi se medijima koji su podržali sve ovo i prezentirali cijelu ovu ideju. Ljudi su to vidjeli. I nevjerovatno, evo danas sam vozio sa njima, znači ne mogu djeca vjerovati kako se odnose vozača automobila prema njima. Znači, jednostavno mašu, svi zavuta sviraju, staju ljudi, zaustavljaju se, možemo se slikati sa vama. Jako je lijepo vidjeti 30 biciklista na cesti kako voze. Jednoobrazni, jel, prepostavljam. Da, jednu grupu kako voze, super stvar. Spominjaš i to nešto ste radili, kakva je infrastruktura ovdje regionalno da zadovoljava, jel Santima još mora raditi? Pa vidi... Imamo ovu Čirinu stazu, imamo, jel tako? Ja uvijek volim kazati da je nekako Čiro bio glavni pokretač. Digao je ovdje tu priču na sljedeću razinu. Iznijeli smo kroz projekat tu biciklističku stazu od Mostara do Trebinja i dalje prema Dubrovniku, 180 km biciklističke staze u kojoj su pisali veliki svjetski mediji stvarno i britanski Guardian, američki New York Times, Lonely Planet je svrstao Hercegovinu i Čiru na 4. najpoželjniju cikloturističku destinaciju. I ne samo što smo mi realizirali taj projekat, taj Čiro je naučio nas puno toga što po pitanju cikloturizma. Naime, imali smo stazu koju smo prezentirali cikloturistima i postavilo se pitanje ko će te ljude voditi, ko će im prezentirati Hercegovinu kad dođu da voze u ovdje. Nisu to mogli biti obični vodiči, tipa odedite na Stari most pa priča, to su morali biti biciklisti koji mogu voziti dionice 50-60 km, stajati, prezentirati lokacije, destinacije. I onda smo 2015. ili 2016. nebitno, u Trebinju smo educirali preko Biciklističkog saveza 12 cikloturističkih vodiča. Prošle godine tu rastao interes stvarno za tim i prošle godine smo kroz projekat Cycling Rural koji je financirao EU u Širokom smo educirali dodatnih 50 cikloturističkih vodiča, tako da imamo što s toga tiče sad jako lijepu bazu i na nivou Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine. Bilo je tu prošle godine i ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Dalje, ekipa iz Redaha je uvidjela onda da ni gospodarski objekti, restorani, moteli nisu baš najbolje razumjeli cikloturiste kao goste. Znaš kako je kod nas ti sad kad dođeš sa biciklom, cikloturista, biciklista, svakom biciklo je najvrijednija stvar na životu. I sad kad dođeš u hotelu, motelu, tražiš gdje ćeš ostaviti biciklo, kaže, to ostavi ga tu, neće ga niko. Tako je bilo. Tipično naše, ja. I onda su pokrenuli bike-friendly standardizaciju u kojoj su članovi naše udruge bili evaluatori, donosili su neku konačnu odluku. U biti ti objekti su morali ispuniti neke uvjete da bi zadovoljavali potrebe cikloturista i onda su naši članovi odlazili na procjenu da li oni ispunjavaju te uvjete i donosili konačnu odluku. Danas imamo, ne znam, tačno 25 objekata i to je povećavala se ta brojka sada u korone i onda je korona naglo. Sve je srezalo, ali dobro, ajde. Da, ja se sjećam, u Bristolu smo imali prezentaciju bike-friendly standardizacije, mene su tada zvali kao govornika da nešto tu prezentiram. Bio je Nedo Pinezić iz Istre, s otoka Krka, iz Hrvatske s otoka Krka. I zvali su Tea, što drži restoran Zavala u Zavalu, u Ravnom dole, motel. Ja sam svjestan bio da na Čiri imamo jako puno turista, vidio sam te ljude ali tek tada sam uvidio kolika je to u biti brojka. Taj čovjek je cijeli svoj posao želi da miravao da podredi cikloturistima. To su mu bilo najbolji gosti. U biti njega su zvali da on prezentira kako su cikloturisti gosti, kako je raditi sa njima. I onda je on izašao i rekao, eto, kao prve godine nakon što je Čiro zaživio, osjetio je povećanje prometa od 20%. Već iduće godine to bilo nekih 40-50%, a
ta prezentacija je bila, mislim, krajem prvog, drugog mjeseca. I ono govori, Teo, kao ove godine imam rezervacije kao za prve 2 godine zajedno. Ne mogu. Sada ga pitam kako su to gosti, kao najbolji mogući. Ja sam bio u motel, restoran i tu su obično bili Damijenci, parti, s našim ljudima je teško, napiju se, razbijaju. A to su cikloturisti mirni ljudi. Dođeš sa suprugom, 3-4 ljudi, voziš, uživaš, dođe u tvoj kraj, želi da mu ti prezentiraš kao domaćin gdje je došao, da mu pričaš o svom mjestu, daš mu, kada ja mu dam onaj domaći džem, tegu meda, to je njima. I ostavi ti odličnu rezervaciju na bookingu i plati se uredno najbolji mogući gosti. I baš je želio svoj posao da podredi cikloturizma, da radi samo sa njima. I on objekat je koji ima bike-friendly stabilizaciju, išao je tome, ali kažem, korona je nekako sve to čitav turizam sasjekla, ali evo, proće, valjda i to vrati, ta neka bolja vremena. Uporno naglašavaš to cikloturizam i to sve ti, znači jednostavno vidiš tu neku kao dobru priču za naš kraj koja može podići ne samo bicikliste i dovući, napraviti neku pozitivnu priču Hercegovine, nego je to zarada lokalnog stanovništva ugostiti sve te ljude. Da, evo sad, kad smo krenuli tu ovu priču, ekskluzivno za tvoju emisiju, nisam stvarno to nikome govorio. Najveća outdoor platforma njemačka, Outdoor Active, sprovodi projekat trase od Beograda do Dubrovnika i željeli su čuli su za Čiru i željeli su da se naslone jednim dijelom na Čirnu stazu, da kad su vidjeli koliki smo mi posao napravili u Hercegovini, šta smo sve napravili, da imamo i bike-friendly stabilizaciju i koliko smo napredovali u svemu tome, jednostavno željeli su da cijelu ponudu iz Hercegovine prebace na svoju stranicu. Oni imaju 10 miliona svojih korisnika i naši ljudi upravo prebacuju ovu ponudu na njihove stranice i to je sad realno u ovom trenutku, radi se. Tako da kad prebacimo sve ovo što imamo iz Hercegovine, naša cjelokupna ponuda je na stranici Hercegovina Bike, web stranica Hercegovina Bike, i oni su to vidjeli i kad su vidjeli kako lijepe fotografije imamo i kuda sve ti ponuda, gdje odlaze ti ljudi i povijesni značaj koji Hercegovina ima i prirodne ljepote. Jednostavno željeli su da oni imaju u svojoj ponudi to i dali su nam to potpuno besplatno. Kroz ovaj projekat sljedeće 2 godine koji traje, znači mi cijelu ponudu možemo unijeti besplatno, a to se u Njemačkoj plaća, ja mislim, 1400 eura, ako si turistička agencija i želiš prodavati preko njima plaćaš tu članarinu i stavljaš svoju ponudu i prodaješ svoje, kako kažem, proizvode tu ponudu. Međutim, nama je pošto smo mi nevladna udruga i nismo financijski... Besplatno je ponuđena, budete u bazi odnosno na mjestu gdje je baza 10 miliona koristi. Nije tu samo biciklizam, znači i planinarenje i ostali aktivni sportovi. Znači, pazi da 1% od tih ljudi odluči doći. Da, svakako. Tako da, evo, mi to kad uđemo u to partnerstvo sa njima i kad prenesemo tu cjelokupnu ponudu, ja vjerujem da kad korona završi da će ovdje baš to odjeknuti, da će imati jako velik priliv tih turista, aktivnih tih turista. Kad sam spomenuo koronu, i granice su zatvorene i nemamo turista, eto, naša želja je ovo, neki projekat ovih udruga u Hercegovini je upravo i ove ture što smo radili, prošli put smo vozili stazom ovih austrougarskih utvrda, vozili smo u Blagaj, imali smo 70 aktivnih biciklista iz Bosne i Hercegovine. U biti promoviramo taj neki domaći turizam. Jasno. Tako da, evo, kažem, u Hercegovini imamo sad kalendar 40 događaja na koje pozivamo ljude iz cijele Bosne i Hercegovine, osim, naravno, ovoga kampa, da dolaze u Hercegovinu, da voze, da uživaju ovdje u prirodnim ljepotama i kažem, evo, prvi taj projekat prošao, taj događaj prošao je baš jako lijepo, 70 ljudi smo imali iz Bosne i Hercegovine koji su vozili ovdje i uživali, tako da imamo, evo, turizam i u koroni kada su granice zatvorene, kad nigdje nema turista, mi u Hercegovini imamo.
Ja, nudi, kako bi rekao, priroda nudi svoje, a napraviš neki program da dovedeš ljude koji mogu unutar granice slice ovamo. Ma ekstra stvar. Ti spominješ, evo vidim sad čitavo vrijeme si uključen u to da ti je napravo uložiti sebe u to da ostane nešto, na neki fin projekat. Prestao si aktivno voziti, jel? Vidi se na mene. Pa jesam, vozim ja još tu, pomalo rekreativno. Jo, baći još danas 100 km. Sad sam vozio 100 km. Ne mogu se. Koliko treba, oprosti, evo sad da te malo smetnem? Znaš šta je, danas sam vozio sa njim, 100 km preračunat od Mostara do Sarajeva, tako nekako. Pa eto, malo manje. Vozili smo do Metkovića, do granice i nazad. Danas sam vozio za njima 45 na sat voze i drže u grupi. Pucam vamo, krivim se, ali stvarno godine, dečki, super. Nekad sam ja bio u toj formi, više nisam. Valjda ću opet nekad. Popustit ćemo valjda posao, pa ćemo moći ja voziti. Vidim ja sad, slušam, negdje te prekidam, jer kažem, vidim sada se okrenuli na drugoj stvari, znači podići taj biciklizam na neku veću razinu i cikloturizam, jednostavno da svi nekako imaju koristi, da budu ljudi zadovoljni koji se bave s tim, a i ljudi koji stanovništvo koji živi ovdje. Pa evo, znaš šta je, sad dok sam na mjestu predsjednika tog saveza, hoću da popravim situaciju u savezu, da dignem to nekako na bolju razinu, a samim time i da evo, koliko god da mogu da i pomognem Hercegovini svom kraju, dakle i jesam nedavno sam i razgovarao, mislim sve to u Bosni i Hercegovini da je jako teško, mi nemamo usvojen zakon o sportu, nemamo budžetiranja na nivou države, nedavno sam se našao sa predsjednikom Srbije, koji je, ispričavam se, potpredsjednikom Srbije, koji je došao ovdje u Mostar, nije nikad bio i zvao me, hajde da se nađemo. Oni imaju godišnji budžet od države $500 miliona maraka, svaki godine, znači. Kao biciklisti. Kao biciklistički savez Srbije, znači, mi imamo nulu. Znači, mi apliciramo na Federalno ministarstvo kulture i sporta, na ova ministarstva resorna, na ministarstvo civilnih poslova i iz tih projekata, ako prođemo, se financiramo. Znači, praktički kao klasična udruga, rekao. Kao klasična udruga. Dok gore to u ostalim zemljama je puno uređenije. Znači, u Srbiji i u Hrvatskoj još veći budžet, da ne pričamo o zemljama Evrope. Tako je, teško je, ne samo u biciklizmu, nego u svakom sportu je teško, ali borimo se, vjerujemo da će biti neka bolja vremena, da će ovdje u Bosnu i Hercegovinu doći. Moraš biti, rekao sam ti, neki frik, u tome samo i gurat svoju priču. I kad ne vjeruš u tebe, ti guraš svoju priču. Ti se zadao, to je neosporno. Pa jesam, ja sam taj neki frik bio, niko nije vjerovao u mene, 5 biciklista Mostar bilo, ja furam priču biciklizma, nije biti, mi nije vjerovao. Ode to, ni opet vozi bicikla. Još sad, jel, kiša pada, kiša će ti, jel, pokisnut ćeš, jel, bilo priča, bilo. Vozi biciklo, vama treba šampire, kopiti. Ali opet se vrati na ovaj dio, prestao si iz razloga što si došao, što si došao ugodno ili te... Pa, znaš šta je, nekako sam se i kad sam svojio to balkansko prvenstvo, to je nekako maksimum koji ja ne mogu sad, sljedeće evropsko prvenstvo nema šanse, čovječ, znaš šta je to? Znaš šta je to? I ovo što sam osvojio bila više igra i sreće i svega. Tu ide neko bodovanje, tako sam dobro razumio, skuplja neke bodove, više puta vozite. U biti imali smo tu cestovnu utrku koja je svojim profilom meni pogodovala. Ti si na cestovnom i osvojio to, tako? Da, koja je meni pogodovala i bio je tu čovjek koji je spremniji bio. Ja sam to i rekao na utrke, bio je jači od mene i stalno je skakao, vozio Ja sam držao grupu, znao sam da moram držati grupu na prednjem dijelu, da ako ispadnem, gotovo kraj. I znao sam da se na kraju trke moram dobro pozicionirati, ima dobru poziciju da me ne zatvore, da mogu sprintati na start. I neki tamo, ne znam, kilometar prije cilja, išle su 2 krivine. Išao je kružni tok, pa desna krivina, pa možda 200 metara rano, pa opet desna krivina i sprint prema cilju. I u zadnjoj krivini sam se nekako probio na dobru poziciju i pun sprint i ušao sam prvi unuci, nisam ko ni ja vjerovati. Ali sam čestitao momku koji je bio na drugom mjestu, stvarno
bio je jači od mene, ali eto, nije imao, mora biti i sreće u svem tome. Malo sreće, malo kalkulacije koje je bolje kalkulirao, jel? Jesi tu imao neku scenu, prvi dan, jel, žena s kolicima, nešto na cesti si imao, jel to bilo? Bila je scena, ali nije sa mnom, bila je izletila, to je kad je kronometar bio, neka žena je prešla preko ceste, umalo nije biciklista udarao, sve je prošlo dobro. Ja. Ima li takvih scena, imaju? Pa ima, ne samo kod nas. Iako tu, evo znam, kad ste vi organizirali ovdje par puta, smo i surađivali, slikao sam pa opet trudite se. Od tebe je krenula priča. Ti sam napravio prvi video kada je bila Škoda Liga na Gorancima. To je bilo za nas nevjerojatan projekat, najveći projekat, 2012. godine. Ja. Tada smo nešto snimali, bilo. Ti sam napravio prvi promotivni video i sad smo, ovo je neka sudbina, sad smo opet ovdje. Ja. Ali jako lijepa priča, na Gorancama 2000 ljudi tad došlo. Mislim, bilo je 200 i nešto biciklista. To je fina tura, bila kao brdsko, jel tako? Da, utrka bila, 200 i nešto biciklista je bilo posjetitelja. Tu smo onda angažirali konjanike i paraglideri su bili. Baš smo lijepu priču napravili nekako. Ja sam samo nešto još radio, to je bilo, šta je to bilo? Hercegovina Klasik pred Mepasom. Francuski ambasador otvorio prve godine tu trku. On je biciklista i ja njega nisam doživljavao tu, sad, francuski ambasador. Pa je super, i vozimo, družimo se, i međutim kad sam pokretao taj japanske džice, smo isto dobili tu podršku. Međutim, kad smo pokretali taj projekat i on je rekao doću ja da vozim tu trku, da vas podržim. Ok, super, meni drago. Najavili smo preskonferenciju i ja sam tu napravio malo i grešku i čisto zbog toga što nisam doživljavao njega kao neku funkciju. Tada pokojni Hasan, predsjednik Sportskog saveza, me napao što ga nisam zovno na preskonferenciju, gdje me neće zovno, dao bi čovjek u knjigu Francuske ambasade. Ja govorim, Hasne, bola kakav ambasador čovjek. Vozi. Ali eto, i Ljubo onda došao, otvaram, bila je to jako lijepa trka, 156 km kroz cijelu Hercegovinu išla i jako lijep projekat. Ali jednostavno možda nije bio taj neki trenutak. Zato trku nismo naišli neko baš veliko razumijevanje tada. Nije zaživjela, financijski nismo mogli otvoriti financijsku konstrukciju, morao sam odustati. Ne kažem da sam potpuno odustao, možda se opet nekad pokrene, realizira ta priča, jako je lijepa priča, profesionalni biciklizam u Hercegovini, promocija. Sam pričaš o sponzorima podrške ili? Pa o svemu generalno, jer ništa ne možeš raditi bez financijske podrške. Moraš imati svemu zatvornu financijsku konstrukciju, a veliki su troškovi. U biti ja sam tu najveći problem imao sa policijom, što je nisu možda, ne u HNŽ-u, u Zapadno-Hercegovoj županiji. Tražili smo 4000 maraka za osiguranje, ja to nisam mogao ispoštovati, nisam imao te novce da prate trku. Nisam imao te novce, odustao sam od cijelog projekta. Ja, to su neke stvari kojima ljudi ne razmišljaju, da ti trebaš i to, a da to ne ubaciš, problem jer nisi osigurao to i to. A to je najbitnija stavka, sigurnost biciklista na stazi i jako velik broj se policajaca tu mora angažirati i vozila i sve. Ali jednostavno kažem, nisam uspio otvoriti financijsku konstrukciju i ostavio sam za neka bolja vremena. A isto s druge strane susrećete se još uvijek s problemima, razumijevanjem oni kojima se promet blokira dok vi svi prođete, jel? To je priča za sebe, jel? To je. Da mi reci, što se tiče općenito kluba, sad iz Kliškog, u Mostaru, to još uvijek funkcionira, ali tako jeste? Jest. Iako si ti sad postao... Jest, super priča. Veća faca. Svaka. Biciklista. Mostar ima svoj klub, bicikliški klub Mostar, kao što je rekao, 16 klubova u Hercegovini, sve funkcionira super, svi mi vozimo, družimo se, organiziramo događaje, evo, imamo 40 nekih događaja. Ono što mi je super u cijeloj priči iz ovih događaja, u biti ove cikloturističke vodiči, nisam to spomenuo, cikloturistički vodiči su, kad je bila edukacija širokom, prošli su taj prvi stupanj edukacije, to je praktični dio nastave, hajmo reći, i onda drugi dio edukacije ide na terenu rad sa turistima. Sad kako nemamo turista, kako ćemo te ljudi educirati? I tu smo došli na ideju da
da napravimo taj kalendar događaja u Hercegovini i da angažiramo te cikloturističke vodiče da vode te goste, da vode ljude iz Bosne i Hercegovine i da prezentiraju ponudu, destinacije ljudima kuda se voze, taj povijesni značaj, prirodni značaj, sve. I na taj način imaju edukaciju, uče se rad na terenu, kotizacija za događaj nešto minimalno 5-10 maraka, ovisi gdje se vozi, šta je uključeno, i iz tog budžeta se financiraju ti cikloturistički vodiči. Tako da su oni dobili svoje prve i plate na tom događaju i edukaciju, osjetili su kako je to raditi sa ljudima, kako je stati pred 70 ljudi, pričati im o Blagaju, o povijesti Blagaja, o Herceg Stjepanu Kosači, o kraljici Katarini Kosači. Znači, uglavnom radi sa neki sistem koji bi trebao biti i samoodrživ i da funkcionira. Da, svakako. Da je samoodrživ i jednostavno... U suštini to je najbitnije kad skontaš, da ne možeš tako lako si čekati neku pomoć, moraš napraviti nešto da to bude cirkulacija. I jednostavno, kad prođe korona, kad dođu ta bolja vremena, kad dođu ti cikloturisti, aktivni turisti, da smo jednostavno spremni, da imamo ti bazu ljudi koji hoće raditi, koji su voljni da rade, koji vide neku korist iz svega toga i da znaju raditi. Jer opet oni su ti ambasadori Hercegovine. Oni prezentiraju tim ljudima. Ako oni odrade svoj posao da valja, ti gosti će preporučiti svojim prijateljima da dođu u Hercegovini i doći će opet. Ako ne odrade... Pogotovo u današnje vrijeme tehnologije i društvenih mreža, gdje god dođeš, bacio si sliku, automatski si podijelio. I ko se ne bavi s tim, ja kad vidim gdje si ti bio, automatski napravio si neku reklamu mjesta koje si posjetio. Pa ove sad slike, kad smo slika sa Čirne staze, znači, nevjerovatno je na koliko turističkih agencija na svijetu mi nalazimo naše fotografije da prodaju aranžman na Čirnoj stazi iz Španjolska, Francuska, Italija. Eto, mi smo nakon završetka projekta bili u Belgiji i u Londonu i na sajmovima Belgija, London i u Austriji. Znači, jednostavno ljudi kad su vidjeli, stavili smo na video pano i promotivni video i fotografije, jednostavno kad su vidjeli ponudu ljepote, masovno su dolaze tražili prospekte, kataloze, gdje je ovo, šta je ovo. Čiro je baš lijepa priča, prelijepa priča. Ono što se tiče još tih projekata, odnosno planova, šta još imate u cilju? Imamo, ne bih želio sad o tome da se izjalovi, ali imamo jedan projekat u planu za koji ja vjerujem da će biti veći od Čire. Tu je idejno i napravio sam prvu prezentaciju tim ljudima koji će biti uključeni u projekat, jednostavno su ostali oduševljeni. Sad navijaš podijeliti treći ili... Dobro, ne moraš ako nijaš, ako ti ne bude još neko da je rekao maznut će mi ideju, jel? Ba neće maznut, u biti. Ko će preko tebe? Mi smo u sklopu projekta, evo reći, mi smo u sklopu projekta Cycling Rural napravili smo biciklističku stazu koja se zove Franciskana. Franciskana, jel? Da. Zašto Franciskana? Zato što obilazi sve franjevačke samostane i muzeje u Hercegovini. A ne znam, evo, možda nije znao, možda gledatelji nisam ni ja znao da budem iskren, ali svi muzeji su u vlasništvu Franjevaca, samo onaj u Sarajevu nije. I jako bogate muzeje, pa jako lijepo. I mi smo tu stazu, idejno smo je ucrtali i napravili fotografije, upisali sve i stavili smo na Hercegovinu na našu stranicu i dobio sam jako puno poziva od agencija iz Hrvatske koji su željeli da prodaju aranžmane na toj stazi. Ja sam im rekao, imam u glavi kuda treba ići ta staza i ucrtana je sve, ali niko nije vozio to. I ne možemo sad sa turistima testirati. Jasno, trebalo bi neko. I u 5. mjesecu mi planiramo voziti 460 km kroz Hercegovinu, da obiđemo tu stazu, da vidimo gdje ljudi mogu spavati, gdje mogu jesti i da napravimo aranžmane. Ali nekako mi je, super je priča sve, ali nekako mi je, nešto mi je falilo, uvijek mi nešto, nije to. I onda sam se sjetio Camino de Santiago. Ne znam, znaš sad to je što zato. Nisam. Znači, Camino de Santiago je priča na koju ja namjeravam otići, evo, 2-3 godine, nisam uspio zbog korone, ni prošle godine, vjerojatno neću, nije put Svetog Jakova, iz Francuske do Španjolske. 300.000 ljudi na toj stazi vozi biciklo i pješke ide. Spavaju u franjevačkim samostanima i kad dođu samostan dobiju pečat,
nastavljaju dalje. I došao sam na ideju da napravimo kopiju toga ovdje u Hercegovini. Da dođeš u Franjački samostan u Mostaru, obiđeš Franjački samostan, dobiješ pečat, spavaš ovdje, boraviš u Mostaru, sutra voziš do Međugorja, dođeš u Međugorje, obiđeš u Međugorju samostan, dobiješ pečat, odeš u Ljubuški na Humac, obiđeš muzej, dobiješ pečat, imaš svoju putovnicu, knjižicu i svaki put kad obiđeš muzej, dobiješ pečat od fratara. Kao neki znak da si ti obišao to, jel? Da. I to mi je plan tako kroz cijelu Hercegovinu. I išao sam sa Ivanom Juriljem na sastanak od Fraike Skoke da mu to prezentiram, on se jednostavno oduševio. I sljedeći naš korak, evo, da sjednemo na sastanak sa svim gvardijanima iz Hercegovine, ne samo iz Hercegovine, ideja se prošla na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jer ima i gore u Kraljevoj Sutjesci i Jajcu prelijepiti muzeja i da zaokružimo priču i da ide kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu ta staza i da ljudi iz cijelog svijeta dolaze jer ima jako puno tih turista koji traži vjerski taj sadržaj. Tako da vjerujem da će to baš odjekti kao jako dobar sljedeći neki projekat. I evo, vjerujem u taj projekat i nadam da ga neću ureti sada što sam ti rekao. Kucne vode. Mi slušam i mislim da će se gledati složiti ako ne završiš kao ministar turizma, stvarno ništa nisi. Mislim, koliko ulaganje sebe i cijele te priče u to, svaka čast. Želio sam se nađem sa tim fratima da vidim ako ću voziti već 460 km da mi daju savjet šta trebam se obići, da ne vozim 460 km pa nešto full im kažem, a nisi bio tamo. I oni kad su čuli to, oduševili se, to je blago. I onda je tek bilo prijedloga, jel? To je stvarno, mislim da je to sljedeća stvar. Kakva je situacija priključivanjem ljudi, odnosno starosne dobi, mlađi i stariji, dokoliko su stariji? Klubove, jel? Klubove općenito sad biciklizmom, odnosno sad neko tu vidi, sad pričaš o cikloturizmu. Kakva je situacija ovdje kod nas, znači neće se neticati, neće se niski da idem sad neka neticanje ostvarivati nešto. Ali baviti se s tim, jer smo imali tu ljudi preko 40 godina, 50, 60, šta ja znam, koji su najniži neki uzrasti. Ima, nedavno bio naš bicikljadi, čovjek, kad smo vozili Blaga 65 godina, pitao sam ja najstariji ovdje. To me zanima. Nije otvorene, može se svako članiti u klub, otvoreni klub za sve i uvijek mora biti otvoren, samo daje 30 maraka. Dobro, samo održivo, jel? Godišnje 30 maraka, nije to nešto? Godišnje, dobro, niste. Dobro ste. Ne, kažem, to me zanima kakva je situacija, koliko, uglavnom kažem što viđam ljudi, to je pa ili nešto sitno starije od mene ili većinom mlađa ekipa, zato te pitam. Da. A u biti ono što fali u biciklizmu kao sportu je taj neki rad sa mlađim naraštajima, ti neki treneri. Ja malo pre si spomenuo i za sebe uzeo sam neka trenera ili savjeta i svega toga. Jeste li o tome nešto razmišljali ili već to postoji? Ne bi ja to. Ne kažem za tebe, nego općenito. Treba sad, malo je to. Treba posložiti sad malo i tu te stvari nekako, da neko vidi interes u svemu tome, neko od ovih trenera, pa da počne raditi sa djecom, to bi bilo stvarno super. Ali malo je tu i teško, jer nema mi ni staze ovdje, teško opet izvesti tuđe dijete na cestu da sa njim vozi. Odgovornije ste već, ja što kažem, nije tu više sad stvari koliko će ko platiti, kad ti govaraš, kasnije da možeš što god i nema cijene, za koje će ti raditi. Pitao nas dosta roditelja, baš po tom pitanja, nezahvalno to, mislim, nije to sad ti radiš trening na stazi u krug trčiš ili da u krug voziš biciklo, nema smisla, ti moraš raditi neke duže treninge, a sad voziti neko dijete na otvorenu cestu s prometom, ne jedan dijete, nego grupu djece. Dosadašnjih godina i to već spomenuli smo Marija na početku. Marija je to nekako vozio, možda čak i sam. Marić. On je čak, među prvima, mogu složiti reći, da je vozio turu Mostar, Vukovar, obilježavao i to. Kasnije ste i vi s tim, i to već iz godine u godinu svake godine, ali tako nekako ide od 18. 11. Mario je začetnik te ideje, znaš. Mario je začetnik svega. On je to, ja mislim,
2010. godine smo mi prvi put neformalno otišli, nismo klub bili tada, ja, on, Dado i Damir Šilja. Kada je čuo da idemo, otišao u Dost, kupio biciklo i prvi put sjeo na biciklo. Došao do Vukovara čovjek. Svidjela se meni ta stvarno ideja, ta Mostar. Ja stvarno nikad nisam bio u Vukovaru prije toga i posebno iskustvo otići na neko mjesto, tako doživjeti to. Ti kad odeš s autom, putuješ, voziš se, proletiš dosta tih stvari. Da, i slomiš se, smoriš se. A nekako u autu se smoriš na biciklu, nisi, jel? Lakše mi je s biciklom do Vukovara. Dobar je. Sad kad zoveš mi pričat ti još i tu. Jednostavno, prilijepa mi je bila priča, mi smo kroz 4 dana smo vozili, prvi dan smo spavali u Kiseljaku, drugi dan u Žepču, treći dan u Orašu i četvrti u Vukovaru. I jednostavno kad ti osjetiš to gostoprimstvo, ti ljudi, kako su nas primili, to mi je nešto, i dan danas ja se naježim sad i kad uđeš u grad Vukovar na biciklu nakon 400 km pedalanja, baš je poseban osjećaj i jednostavno želio sam da ta ideja traje i da živi i da svake godine, evo, živi 10 godina ta ideja. Prošle godine nismo uspjeli zbog korone da realiziramo taj projekat, ali svi su se klubovi dogovorili da u svom kraju, voze u svom gradu, u svojoj županiji, da voze 100 km negdje, u spomen grada Vukovar, u spomen te biciklističke karavane. Svi su dijelili slike i tagirali biciklističku karavanu. Jer se nije moglo... Nije se moglo, nije moglo zbog korone. Jedne godine smo menjali malo prije djecu, nazgodno je povest dijete tuđe na ulicu, tvoj mali je tad bio kao najmlađi biciklista u toj karavani, tako? Jeste, pošao i on sa nama. Koja je to bila 3. karavana, 4. Naravno, nije on vozio cijelim putem. Dobro, ali... Da. Na ovim ravnim dionicama sam ga puštao, vozio i onda kad dođe brdo, kad se umori, sjednemo ga u auto, pa opet malo vozi i bio je najmlađi biciklista. Ja, pa to pa nije očekivati djeteta da će on baciti tu turu toliko, ali je fina uspomena ostaje. Ima li još nekih, naprimjer, što mi se vrati još na ono što sam htio reći s tog puta, ima li još nekih tako relacija, ste vozili, ne znam, Split, Zagreb, negdje? Pa nismo, Mario je vozio dosta toga, u Italiju je vozio, ja sam uvijek imao za neke želje upravo tako da vozim, ali nisam stizao, sad ću u Franciskanu voziti, tako da... Ja. To je, nisam vozio duže, sve mi je bilo nekako to Mostar, Vukovar, I stvarno kogod vozi do Vukovara je svake godine vozi. Što se kaže, manje više imamo uhoda do ekipu koja vozi sa nama. Vozi i mjesto gdje ćete stati, zameziti ili odmoriti. Da, to je rekreativno. Voziš lagano, družiš se, zezaš se, ajmo stati u Jablanicu napitu, hajmo u Konjicu, hajde. Pa mi vozimo 400 km, ti kad dođeš, ti ljudi kako te dočekaju, uvijek klopa je svugdje osigurano. U zadnje vrijeme i spavanje, imali smo zadnje godine smještaje svugdje plaćeni, znači i doručak, i večera, i spavanje, sve nam je bilo plaćeno. Odeš, vratiš se deblje nego što si pošao, 500 km vozi. Šta si mi htio pričati? A da, prije 2 godine ili 3, tako nešto, to dok sam još trenirao. I došao mi ovaj kolega iz Austrije i hajde šta ćemo voziti, koji ćemo nešto voziti. Ja mu kažem, ajmo do Vukovara. Hajde može, kad ćemo u srijedu. I priključi nam se još jedan kolega iz Metkovića i mi smo, plan je bio u 24 sata i vozili smo skupa, stigli smo za 11 sati vožnje, 13 sati sa stajanjima, tako. Ima i dan dana zapisano. To mi je najbrža vožnja bila do Vukovara. U cugu. Dobro ste, majke. Voć, mama, popi piće. Danas to ne mogu. Popi piće i radice, jel. Zato sam smio, kaže čovjek, lakše mi tako, jel. A dobro što kažeš, je definitivno, kad proletiš sa autom x puta, pa kad uzmeš što smo u obzir, kad trebaš negdje otići na brzinu, i autoput je odlična stvar, ali x stvari propustiš. Tako da vjerujem, usporedit ću autoput, s običnim cestama, paralelu neku sa autom i biciklom. Doživiš puno više toga i vidiš sve to i
nekako i staneš gdje želiš jest, pit, baš prelijepo, barem meni ovo, ne znam, možda sam ja taj neki freak biciklistički, ali meni je prelijepo. Dobro, nisi, ti si više turistički, Mario je biciklistički, prema tome Mario, ćemo zgodno pričati. Mario je kriv. Mario ćemo zgodno pričati o tome. Ima kakvih planova da još osim toga, biti rekao je sad neke planove tu za uključivanje i to i... Da, pa evo, ne znam šta bi ti rekao, Ne, odlučan sam i bio gost, mislim, ja sam započeo emisiju. Ja nisam znao što ću pričati kad ja, znaš, kako sam pripremio sam sebi, znaš, neki crtica i kako to ni priča, ja samo križam, nema šta pitati, jer sve mi veže. Ali sljedeći projekat nam je upravo ovo što sam pričao Mostar Vukovar. I stvarno, evo, sumnjam da ćemo uspjeti. To je do 11. mjesec, ili tako? 28.4. Ovo je 12 drcenika u Borovom, što je. To je ta umetnica i sumnjam da ćemo uspjeti. Ako puk neki slučajem, evo, i situacija se stabilizira, koji je danas 27 mjesec dana, ako se otvore granice, plan je da ode na Spar, ne bi išao s nekim velikim brojem ljudi, par nas iz kluba, 10-ak ljudi iz kluba, čisto da simbolično to obilježimo, ako uspijemo, ako ne uspijemo, evo ne znam, bit će mi jako žao. A kakva je situacija, možda s tome što bi se rekla podnjaški sredbala, prolazite s tome? Sad se ja vrnit. Ja volim tući, ja kratko, kad te pitaju dok većeš, jel? Ne, ima granicu prelaziš službeno, nema tu priče, ti to mora definirati, ali ne znam, kod nas je dobra situacija što tiče, ja sam bio u Banja Luci, sve je zatvoreno. Grad zatvoren, kod nas je, ko dođe, ne može vjerovati kako živimo, okolo je vani sve zatvoreno. Jasno mi nego govorim ti, znači, ima razlika neka, ja sigurno sam uložiti cifru pa da pređem granicu ko biciklista, a vi ipak idete zajedno, tako da to ti pitam kakva je situacija razumijevanja tog prelaska granice, u toj namjeni. Pa u toj namjeni kad idemo, nikakvi nemaš problema, ali evo, trenutno svi imamo problema preko granice. Ja sam nedavno pokušao preći, nisam mogao. Nije mi se dalo. Neš ti niđe, a? Neš ti niđe. Na koronu, ajde, tuć. Ali ne može. Nema prolaza. Prijatelju, hvala što si bio moj gost. Ništa, hvala tebi. Nadam se, i hvala na ekskluzivi, ovako neko šta nas tu čeka s turističke strane. Nadam se da će gledatelji biti zadovoljni, da će se priključiti, da budu aktivni u biciklizmu. A neko ja opet to kažem, neko ja sam za svaku temu ja kažem nemojte biti ko ja, uzmite primjer. Ali dobro, on je tako posao, malo prije si rekao, posao od 8 do 4, pa nađeš ne. Ja sam ti pogonu cijeli dan kad me kozovne, tako da tu treba naći slobodnog vremena. I onda kad ga nađeš, toliko si krepan da samo se isključiš. Da, svi mi nekako sebi naćemo tog posla i van radnog vremena i ti nekih aktivnosti, tako da smo, život je brz. Ti si čak, što sam propustio, spomenuti, pokrenuo jedan portal, tako, biciklistički. To je opet neka priča koja je vezala regionalni portal Bike Magazine, misliš? Ja, ali mislim, mogu se naći informacije. Da, to su svijet iz biciklizma iz regije, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Hercegovina, Srbija i Crna Gora. I koja je, kako se zove stranica? Bike Magazine. Bikemagazine.info. Bikemagazine.info. Ne, čisto ljudi znaju. Iako oni koji se bave s tim, oni već sigurno znaju, ali eto. Znaš, obično ja kažem ljudima, vamo lajkajte, pretplatite se i to, pa znaš, da zaprate i taj dio. Da zaprate i taj dio. Facebook, Instagram, to, klubova, isto ima sve. Da. Sve je danas na društvenim mrežama. Bez toga. Tako da, svi su ljudi na Facebooku, na Instagramu, na TikToku. Samo nemoj na TikTok. Ali dobro, činjenica da si tu. Da. Još jedan put, hvala ti. Imaš ti kome ti zahvaliti? Ništa, zahvalio bi se još jednom Mariju Mariću. S Marijom smo počeli. Hvala ti na gostovanju. Baš super emisija. Evo, drago mi je još ono što sam ugostio. Iznenađen sam. Drago mi je što širimo pozitivne priče i zahvaljujem tebi i ti si mediji, svi medijima koji podržavaju ovu priču. Pozitivnu priču, evo, nadam se da ćemo uspjeti u ovim namjerama i donijeti pozitivne te neke stvari u Hercegovinu. Jer
taj aktivni turizam je budućnost i toga je Hrvatska i svjesna i nije to više dođeš na more, ležiš na plažu, odeš u hotel, ljudi traže aktivnosti neke. I to su i hoteli u Hrvatskoj primijetili, i hotel Valamar i svi koji su po dužinom cijele Jadranske obale ulažu velike napore u taj aktivni dio i maratone organiziraju i biciklističke događaje rade na temu biciklizma. Čak sam ja bio u Istri, gdje je Valamar hotel napravio biciklističku stazu, bike park, nevjerovatno nešto, ali opet Istra je. Sad nisam ti to rekao samo u početka, znači neka priča je bila, želja je bila da Hercegovinu približim Istri, jer oni su radili i rade jako dobar posao po tom pitanju, nekako su, odmakli su najviše u tome i evo, radimo na tome i jako dobre stvari imamo i mi i oni i želja mi je da evo. Ništa, moja želja je da ustraješ, da uspiješ i da bude sluha, jel, od onih koji trebaju malo pogurati. Ne mora biti koliko se rekao pola milijona, jel, odnosno, jel, kao u nekim državama budžet, ne bude, jel. Ne bude. 250. Upola. Tako da uspijete realizirati to, jer ja, koliko sam tebe skužio, znači sve po ovoj cijeloj priči, to je na korist svih nas. Da. Mislim, pogotovo ova cikloturistička priča. Da, to samo lokalni privrednici i mislim, cijela država ubirat će i porez od toga, imat će svi korist od toga. Jer turizam je sljedeća stvar u Hercegovini, svi se okrećemo ovdje turizmu i to je nešto sasvim pozitivno što radimo. A nije sezonski, nego cijelogodišnji. Pogotovo evo sad ova priča trening kampa je u biti moja želja da produžim turističku sezonu, da imamo te turiste. Nije 2 mjeseca, mjesec, nego. Da imamo te turiste u tom nekom zimskom razdoblju i kad prođe zima, onda da očekujemo prilijeva tih aktivnih turista, rekreativaca iz cijelog svijeta ovdje u Hercegovini. Tako da imamo jako lijepu priču, zaokruženu i samo gurati. Nadam se da ćeš uspjeti. Nadamo se. Ljudi, hvala vam što ste nas gledali. Ako vam se svidjelo, lajkajte, preplatite se i vidimo se opet uskoro. Hvala.